kuzamura ibiciro bikurikije uko isoko mpuzamahanga rimeze, ngira ngo twese turumva ko nta gikomeye kirimo, niko bikwiye kugenda. Kubera ko ikintu dukwiye kwirinda nuko ku isoko ryacu hataba izo produit dushaka. Ibintu by'ibiciro dushobora guhangana nabyo, ariko icyo tudashobora guhangana nacyo no kuvuga ngo nta produit dufite. Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ritugezeho nonangaho urwego ngenzuramikorere rura rwatangaje ko ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho ibicuruzwa bya esase ndetse n'amazutu byiyongereye ku kigero cya 52%. Rero ikibazo cya mazutu kikaba kigiye guhangayikisha abantu benshi. Ibiciro bishya ndetse n'amabwiriza mashya n'amategeko mashya. Litiro ya esase igeze ku mafaranga 2303, aho mu gihe litiro ya mazutu igeze ku mafaranga 2205. Rura yatangaje ko ibi biciro bizatangira kubahirizwa kuva tariki ya 4 Mata 2026, niho bino biciro bizatangira kubahirizwa. Tariki 4 Mata niho bizatangira kujya mu bikorwa. Ibi byatumye n'ibiciro by'ingendo zihinduka mu kilometero, byatumye nyine ibiciro by'ingendo bihindagurika. Nimba bavaga hano Gihuye bakaguca 400, ubu bigiye kuba hafi 5000. Reka twiyumvire nyine itangazo rya Rura. Mu gihe Kigali umugenzi azajya yishyura 590 ku kilometero, mu gihe abajya mu ntara umugenzi azajya yishyura 4,158 ku kilometero. Bivuze ngo reka manze basobanurire bino. Kuva hano ujya Nyamagabe yishyuraga 5300, bigiye kwita biba 7400. Kuva hano ujya Cyangugu byari 900, bigiye kwita biba 12. Kuva hano ujya Rubavu Musanze amafaranga agiye kwiyongera, ujya Nyagatare amafaranga agiye kwiyongera. Rura rero ibitangaje none ahangaha bivuze yuko mazutu niyurira n'ibiciro by'ingendo bizahita byurira bishoreranye. Mazutu izurira ku itariki 4 Mata, nibwo rero mazutu izurira. Bivuze ngo rero mwitegure, abantu mujye mu ntara zigiye zitandukanye, mwitegurire ibiciro bishyashya bijeho kuntu bigenze. Rero biri guterwa n'intambara iri kubera muri Israel ndetse n'Iran. Iyi ntambara niyo ihangayikishije isi yose kwizamuka ry'ibiciro. Ni mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byateraniye muri Village Urugwiro, ndavuga mu biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bakavuga yuko ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro ndetse bagiye gushaka uburyo ki babigabanura bikavaho bitewe n'ukuntu bibangamiye abanyarwanda. Ariko umukuru wari uyoboye ino nama Perezida w'u Rwanda avuga yuko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro agiye kugikurikirana ndetse akagishyira mu bikorwa, ibiciro bikagabanuka. Bityo rero Perezida w'u Rwanda yahumurije abaturage avuga yuko ibiciro bigiye kugabanuka, nibagire ikibazo na kimwe cy'ihindagurika ry'ibiciro, ntacyo nabo bataba bakoze. Bivuze ngo Perezida w'u Rwanda yavuze ko ibi ngibi agiye kubyiga. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kubona muyoboro Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. Nge mwumvaga nitwaga Kidasamura, urwego rwo tubakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.